ndagenie ringi ndino twina guo munene muno ithui ta nyumba ni ati mundu uyu ma atumenete aranyarira nyumba ino itu andu aitu othe aramaragia uguo turaria borithi aria nene ni amabutire wira gwa KRA ni abutire andu wira andu aitu ari othe mena contract akauga matikarihwo nyumba cia andu aitu Nairobi akamomora ciana citu akoraga atutindikite aratuhura riu nginya bara ya mwiri kanitha-ini ithe mutironire ria atuhurite thaya na mwene kubanga horo cio ndekaire tuga guku kwanyu ni mukoi getagwo atia ni moe kairetu kau niko thwire anene muno ya ruriri niko karahuthirwo ni Ruto kunyarira kanitha wa Mwathani karahuthirwo ni Ruto kunyarira atongoria ruriri karahuthirwo ni Ruto kunyarira ruriri muthenya uria ungi kabangite nyutu na munyoro moragwo uthaya arabangite majurage ati nigetha ruriri rutigwo rutari na mutongoria nake Ngai ararega riu ndimwire wira uria mukaruta munene muno tukuingata Kasongo ni kuingata kunyaneria ruriri niguo kaire tukari mwa kaingata na cigana na cigana ndiraigua kana twanyakaga ati kana twatia nega tutangite muno niko karahuthirwo ni Ruto gakaheo mbeca kanyarire ruriri kanyarire kanitha wa Mwathani na mundu ni kindu kioru tugaga twa muthurani akugaruruka na nwe yoragete ciana citu kiamba agacina kanitha-ini kandiguo tukimwohera tugiciria ni agarurukire kumbe ndangigaruruka ndangicenjia aingira arabaroraga ciana cia Gen Z riu aturumirire kanitha-ini orage atimia na ciana thiini wa kanitha wa Mwathani uri oragire andu kanitha-ini wa Kiamba mutino uria munene ni ati anyitite muiretu wa Murang'a niwe arahuthira kuraga andu na kunina andu kanitha-ini na kunyarira ruriri ni mwamenya muthuri ucio etagwo atia mwirai hai cousin leo si mumeona Fred Matiang'i wacha niambie watu ya nyumbani lazima huyu Kasongo aende nyumbani si ndio lazima aende si ndio vile tumekubaliana mimi niko hapo Rigiji tuko na Matiang'i tuko na Kalonzo tuko na Martha Karua tuko na JB Muturi tumesikizana tutatoa mtu mmoja wa kupambana na Kasongo Harambee na hapa tumesikizana Dr. Matiang'i kama watu ya mlima hii kura yetu yote tutaweka kikapu hatutagawa si ndio tukisikizana ni huyu Matiang'i tutampatia kura zetu nionyesha kwa mkono kama tumekubaliana namna hiyo tukikubaliana ni Kalonzo Musyoka tutampatia kura zetu nionyesha kwa mkono tukisikizana ni Martha Wangari Karua tutampatia kura na kama ni Rigiji kwanza mimi wakinipatia nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa Harambee wangapi wanasema Kasongo ni one time mwanake wetagwo Munyoro ne mumui gitungati kia ruriri mwanake uregete kwendia nyumba itu ate Kasongo arabanga anengere Sabina Chege mbeca atioke apige Munyoro ni mugwetekera ucio Sabina ari ni mukunyaniri wa rwe auma kou mathiko-ini ora erwo ni andu akegumo we ni wotwereia kwa Ruto we katiguo na ndaragia riu agoka guku ati anengerwo mbeca ni Ruto ati oke mumuthure no mwitikire ati na UDA no mwitikire ni musaliti si musaliti aende asiende Harambee mnataka msalimiwe na Dr. Matiang'i haya mwambie hi cousin Mheshimiwa Dr. Matiang'i wapi microphone hapo haya watu wa Mudhiti hamjambo tena Mudhiti mnasemaje eti namna gani Harambee
Harambee! Vile ndugu yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Second Deputy President of the Republic of Kenya, vile amewaambia hayo maneno amezungumza, ndiyo maneno yetu sisi zote. Tunataka kuungana tusaidie nchi yetu ya Kenya. Mnataka tuungane? Mumefurahi vile tunafanyiwa na serikali hii? Tumekubaliana kwamba tuende mbele tukiwa pamoja. Ninajua kwa sababu nyinyi mnaelewa, mimi nilikuwa katika Wizara ya Elimu. Watoto wetu wanasumbuka saa hii kwa sababu hawa jamaa wameharibu elimu ya watoto wetu. Ama namna gani? Wameharibu usalama wa watoto wetu na usalama wa nchi yetu hawa wangwana. Ndipo sisi tumekubaliana kwamba tutaungana pamoja, tufanye kila tutakaloweza kufanya vile Mungu atatusaidia tukomboe nchi yetu. Tumekuja hapa leo Kigumo kusema pole kwa ndugu yetu Jamle Kamau kwa kupoteza mama yake na kupita hapa kusalimiana na nyinyi wananchi. Na nina furaha kwa sababu mmesema mtatuunga mkono kwa safari hii ya kujaribu kuweka sisi wote Kenya pamoja, kwa sababu nyinyi na sisi tuko katika timu moja ya Harambee! Mungu na awabariki, asante sana, na ninamshukuru ndugu yangu Rigathi Gachagua kwa mipango hii yote ameweka, na vile tuko pamoja. Safari hii tutaenda sisi wote pamoja, tuhakikishe kwamba Kenya tumesimama imara tukiwa kitu kimoja. Asante sana. Asante sana. Niko hapa na kijana wangu ambaye namheshimu sana, nampenda kwa kusimama na jamii na kusimama na watu ya Kigumo. Huyu kijana mtamshikilia? Mwanake yako jiterero. Ne jaba kati jaba. Ne tugati katike tugati. Wacha asalimie watu Mheshimiwa Munyoro. Asante sana. Harambee! Harambee! Muthithine nyua. Na tutima ripoti. Mwete kirao kama kuyo ne tugati. Tajirai atiriri. Ni mweherete ka turi ha. Turi ha na tugati. Ni muririka na atu ha tureheire mbeca harambee. Deputy President. Magicoka makimuigata. Mbeca icio maraneo ni mugwitikira kuria nigetha muke mumoigate ringi kana ni mbeca mukuria. Ngai ndimwire ithuĩ tuciraga rimwe tũrũgamĩte haha na Ruto arehetwo nĩ mũthuri ũyũ agĩthiĩ akĩgarũrũka Rigathi akĩmũingata. Rĩu ona mangĩtinda gũkũ makĩina ithuĩ nĩ twarĩkanĩire nao. Kasongo tuanda asubuhi ũcio nĩ twarĩkanĩire nake. Wa kerĩ ithuĩ tũrarũgama na mũthuri ũyũ na metĩkĩra kũmũnengera gĩtĩ. Nĩ tũramũhe gĩtĩ gĩa president ka tũtiramũhe? Nĩ gĩtungati ka ti gĩtungati? Ndĩmũrie tondũ nĩ mũrerirwo mũtware ciana itarĩ na uniform rĩ, nĩ mũracicwarire? Githĩ mũtirerirwo mũtikare bithi? Mũndũ ũcio atũhenirie agĩtũhenia, rĩu nĩ twamũmenyire. Mimi nataka kusema hivi, tumedanganywa, tumefika mwisho. Na William Ruto asifikirie atakuja tena hapa kutudanganya ndio tumpatie kura. Kura yake hapa kwa mlima imeisha. Na hao watu wanatuma hapa walete hiyo pesa wananchi wakule. Hiyo sio pesa yake. Hakuna pesa ameweka State House. Hiyo ni ile pesa tunalipa kodi, anawaletea hapa tukule. Hiyo ni pesa yetu. Githitiguo ni yako turagira ciana na tucokete muthure. Ni yako ya bũrũri wothe na tucokete muthure. Ni mwizi si mwizi? Ni mwizi. Ni atũragĩire ciana kana atũragĩire? Ni muuaji si muuaji? Lekai ndĩmwĩre sisi tunasimama na Rigiji na lazima tufukuze Kasongo. Kabla aende hiyo Singapore anasema tunampeleka Sigoi. Tukamũinũkia. Sigoi ni arathiĩ. Tukamwĩkĩra matatũ tumwĩre bye bye. Tukamwĩra atĩa? Kanyonia imũkĩra Ruto bye. Ni akinya Naivasha, ni Naikuru, kwa heri ya kuonana. Sisi tunasema ni Harambee! Harambee! Asanteni sana. Andũ a Mũrang'a nĩ njoketie ngatho nĩ kura ĩmwe mwaikirie ya bata. Kura ĩmwe mwaikirie andũ a Mũrang'a ya bata ya mwanake mũtongoria gĩtungati ũtangĩendia rũrĩrĩ, seneta wa Mũrang'a Joe Neguo Mũthithi ũĩ na mũrũmĩtie andũ aitũ atĩ mũrauga atĩa gũkũ, atĩ mũrauga atĩa? Your Excellency, haha nĩho mũciĩ haitũ, nĩ haha kĩanda. Ta rĩu ona njamba ĩno ĩtagwo Njogu,
ino na nitwakena tondu thiaga na His Excellency matura maria mangi makaigawan riu no twende kumenya one guku mucii murauga atia guku mucii murauga atia William Ruto ni oragite ciana citu kando oragite na kamutangike mugira kwenda jikare na jabeno jikare dane igwa milio ni kyo yankano no da kana rore na beyo jake jako cia uici kiro na jabereko ni moyo kama kia jabeno getagwo atia ni andu aigana DCP ne tuone leo ndemwire andu aitu mundu wetagwo William Ruto twamenyire aumagwo ni maheni ta githuku gire mationa githuku kiumaga mundu agakorwo kinya guko mugongo kinya mwere wothe ni githuku oguo niguo aumagwo ni githuku na nikio mundu ucio atuhenirie agicoka agithia kiingata uria wamurehire guku kirima-ini tukimona kura no cio ni rigathi wao na ni undu wa uhoro ucio kuingata njamba itu William Ruto tunataka tumwambie, kwa sababu huenda asielewe lugha yetu hii, tumwambie kwamba hapa Muthithi hao watu wa Kegumo, watu wa Murang'a, watu wa Mlimani wameshakutambua kwamba wewe ni mongo usiye na aibu, usiye na adabu, na wanajua kwamba wewe ni mwizi kabisa, na kwamba wewe ni muuaji, na kwamba wao watakupeleka nyumbani moja kwa moja uende ukaishi huko, kwa sababu wewe ni mtu mbaya sana. Na tunasema kwamba hata kama unataka kupiga watu, lakini kuja kanisani kupiga kina mama, tunataka kukuambia, tulijua ulitaka kuua Rigiji. Ukijaribu uwe Rigiji ama umjeruhi, hakutakuwa na Kenya tena. Ni andu aigana marera Ruto guthaka na Rigiji ni guthaka na bururi wa Kenya? Ni andu aigana marera Ruto? Hawa watu wanakuambia kugusa Rigiji si kugusa mlima peke yake, bali ni kugusa Kenya nzima kwa jumla, na wewe utakuwa umeharibu nchi. Kwa hivyo tunataka tumwambie, tunasikia kwamba yeye hata anapiga bibi, tumwambie heshimu wanawake na watoto. Tunaelewana? Na mwetekera mundu rathie guhura kanitha-ini na atia gazi ahuraga ciana na atumia, mundu ucio ni muru ka ti muru? Motike mugere buge asanteni sana. Ni mugatekera tukarore jabeno tugere andu a Muthithi, ni mugathikiriria uria tukero ni mutongoria witu Rigathi wa Gachagua, ni mukagera haria gatwira tugere. Ni andu aigana megwitikira Rigiji atwiraga tugwika? Andu a Muthithi murathimwo muno. Your Excellency hani ho maitu aturaga aguraga marigo, nake baba aguraga nguku haha. Riu ndaciragia Ruto ate ni endagia nguku onake tene ate ni mundu gukorwo na gitio, kumbe ni mundu ni kimaramari. Kiugira ibu ya muico andu a Muthithi Ngai amurathime, tugukite gutwara Jamlik ahurukie mamu wao. Asanteni sana, Bwana Yesu abariki. Thank you. Tuko na mgeni kutoka Kisii, Senator wa Kisii County Richard Onyonka, mkaribisha na makofi. Harambe! Sisi tumekuja kwa matanga kwa kina Jamlek. Mheshimiwa, tumekuwa received na mzee Gachagua vizuri. Ujumbe moja tu, Kenya iko na shida kwa sababu ya mtu moja. Huyo mtu anaitwa William Ruto. Sasa sisi tumekuja kuona kimacho. Tumeona nyinyi mko timamu, Kisii tuko timamu, Western tuko timamu, Ukambani tuko timamu, hata Mombasa tuko timamu. Harambe! God bless you all. Thank you. Tuko na mheshimiwa wa Iyala, Mheshimiwa Kanini Kega.
uguo niguo mumirete guku Muthithi. Na riu tone muthenya wakwa wa mbere wa kurugama mbere ya gitungati giti na kuga harambe. Ndirenda mungaribishe biu ate ndauga harambe muge one time harambe. Wacha hiyo, bado haijafika hiyo kiwango. Wacha tuanze